he whiu ki muri tēnā. And you're probably wondering, kei hea rā tēnā manu ti ori i nei rangi? Well, kua kimi mātou I aia. I started a team to grow our rohe. We have been sitting at the same number for a number of years and sort of slowly declining. So it was time to sort of step up. Hei tāku, nau mai, hoki mai, tauti mai, e kui mā, e koro mā. Karawhia, hare katoa tātou ki te mura o te ahi. Puhia katoa tātou. Mō mātou, ko tutuki ngā mahi a te wāka, ka whakaeke mātou I runga te ao tāmira. Mā reira ka tino rongo I te MΑORI. Ko ngā āhuatanga ka whai muri mai, he purini pēr. Mā tātou. Kei te kapa o ngā tai whiringa, e he hiri ana roto te mātaki I ngā hua ka puta mai hei tēnei mutunga wiki. Anā, kua tai tātou ki te whakataitai aro he whakamutunga. E ki ana te kōrero, save the best for last. Anā, ko koutou tērā kei ngā kapa o te whanganui ātara, hiki na te mānuka. Bēh!